tuna hianin news ngai nom tak tak kan riak ho le dona ama sabera chonin OMB mangin cheng vaibel che somriat pakhat puk le ani ti ani tlat mai ani sarkar kumkal me ka cheng vaibel che zakwa somriat pakhat an puk to ani ti chuanin adot le chonin sarkar du wang ringota zoram chelai le de ranga in pu hi simanguti in engineer pu aro mingliana an MLA chonin a soya chu chu tunge in ti chuanin assembly session kha ka chena la han ka react thina khata zo na nei nga deu kha ani ti khanin in she chuak mai ang ke chon in opposition role a play thiam kalau ti khop maya tin zirti tu te attendance lak nan e pan siama hengte hi kan riak howanga amma sabera chonin open market borrowing mangin ZPM sarkar kan sarkar shon me khianin cheng vaibel che somriat pakhat apuk le ani ti chon sarkar kumkal me ka vaibel che zakwa somriat pakhat an puk to ani sarkar kumkal me khi omje chu kum sang ni som ni pathum April kha atanga kum sang ni som ni pali March tun thla thleng hi turani ti cho hemi hun chung hianin vaibel che zakwa somret pakhat an puk to a puk tura ruam man lok hi vaibel che sang khat zan hi ani OMB manga puk tura an lo ruam man lok dei to kha cheng vaibel che sang khat zan ni ania tuna hianin vaibel che zakwa somret pakhat an puk to a kan chief minister pulal du ma hianin cheng vaibel che zan sang khat zan hi puk ling kher kan tum lo alo ti to ani tuna hianin kum sang ni som ni pathum April tha atanga kum sang ni som ni pali March chunga OMB OBM open market borrowing tur ni omta kan ya hi sumpuk dan tuna kanawenang May June July August September October hi sarkar masa MNF sarkar lai khan ya MNF sarkar hin voi khat voi ni voi thum voi li voi nga voi ruk an puk to a ti chon in December atangin ZPM in sarkar na an changa ZPM in voi khat voi ni voi thum voi li an puk to ani ti chuan in OMB manga poisa puk tam ber tha chu May kum sang ni som ni pathum tha kha ni a cheng vaibel che zani somngan puka tin apuk klem ber tum chu MNF sarkar lai tho October sang ni som ni pathum vaibel che somruk an puk ani hei hi kan din mun ani a mi puilam pangkha ni ngei ngai dan ke chon in rin lockdown pakhat kalo ne ya chu hei ZPM sarkar hin austerity measures te in ren chem na te kalpuya tin mi tam takinan be na chu in ren cheman kalpuila hianin advisor to CM hin nei nga riau maya te an te tin sum mang thiam lo opposition ZPM hi opposition an ni lai khanin MNF sum mang thiam lo khanin sum mang thiam lo ang khanin an pu na sa riau thin an be na sa thin riawa ti chuanin hei an han puk ve ta ka hi chuanin tu te emani chuanin khang an lo tran to na te kha be le nan khanin hemi an puk bel le po hi an man nge rin oma chu ka lo rin lockdown mai ni ka rin dan kha adik lo thei bokani rin dan nei kha chu thiang veka chang nga lo ring diga chang nga lo ring dik lo atero mi puite po kha ni ne nge in ngai dan kha ron komenula hemi OMB manga puk sum puk chung chang hi vai kan va puk ngun mal ve ti te po kha ngai dan te po kha in nei mai theya ke chon in ngai dan kha ka nei vak lova puk angaya an puk ni mai turanga ka ngai ve top mai ani vaibel che sang khat zani puk tura ruam man ani thua soya ma se kan chief minister in sarkar na kan chanta ka wangin hemi za thi puk kher kan tum lo watia hemi news bi ka tan hi chuanin idu tok phot mai te ang tuna news danga an pakayang ale hi ro pui viau mai the ani engineer pu aro mingliana chu soi hi chu alom om hi ka tir riawa ka chenela te po khana san pa hagan riek vel thina aizol March ni so pa sang hi som ni pali voin khan mizo namrun chung in khom nei ania hun ni na political session a engineer pu aro mingliana MLA chuan 9th Mizoram Assembly budget session report pe in tuntrum budget session kha mipuin an en na sathu soi hei dikhop mai mipuin kan en na sa kan la en na satum berni in ka sia komin budget session hi mipui po in kan ngai ven na chan em chu sarkar thar ZPM sarkar hianin beise na hi kan nei len lutu ka wang hianin mipui po hianin angai ven ngai mia lo po hianin kan ngai ven na sat takhop mai ani hemi puro mingana budget session kha mi puin an en na sathu soi hi chu adi khopin ga hriani ti chuanin puro mingle na chuanin
quiz ni ta se MNF MLA ten an chan dik na sat tur thu le ZPM MLA ten an chan dik lo na sat tur thu soya quiz ni ta se ti hi enge a context ni ngo eng narrative nge ron soi tum ni he kaman chi lawa quiz ni ta se ti hi zona le chan na hun kha ni mai thei ani zona le chan na khanin MNF lampang khanin zona khan ron zot na sa thei khop maya ti chuanin ading lama thu de la khanin enge an lo ngal thiam ve ang reng khop mai ti khanin zona le chan na huna po khanin ngai nom de kha om thina hanin nial boy loi na te point of clarification ti na ang chi thama om na sa khang kha angai nom thin khop mai chu wang chuanin khami zona le chan na zui deuh khana mon le quiz ni ta se ati hi puro ming lian a hian ti chuanin budget kha kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga atan cheng vaibel che sing khat sangli zali som pani ani a mu tur le manral tur za ta inang thlap tur ani ati ani kan chiar zelang sarkar du wang ringota zoram chalai le deranga inpu hi simang o thang tharte moral ti chiat na ani sarkar kal to ten thei top an chho vek ani atia hei hi mi pui lampang engei ngai dan pro minga soi he adikin ti nge adikin ti lo kanram than chho na turin dot soi mam tumte hi sim to ang o eo hei chu ngoro he ta hianin a second session a hianin e assembly budget session report pe in atia amaro chu helaya a second paragraph a zalenina athuron chone chanin budget session report nen khana in anglo de web o tin ri ro ka neya imponi se kan chiar zelang kan ram than chona turin dot soi mam tumte hi isim tong o tia ti chuanin dot soi house leader kan nei hi za tha ka ti boka ole tuna mi puite kan zo tang comment section a han ron changula kan chief minister khanin assembly session chung khanin dot soyem a dot soi lai kan shem hemi dot soi ti hi thudik lo angzo khanin anti to dona mokatia amaro chu dot soi nge I house chunga big chau dot committee tong kam khan mang to don lo I house chunga kha chonin dot ti ai kha chonin thudik lo ti kha an mang na sa to jok don khan ning ka ria hemi hi chu house pon anianga dot soi ti hi chu poilo tura ngai la poni se hei dot soi house leader kan nei za tha ka ron ti tat maya kan mi zo pui IR police te po kan ta ani lo ti te kha apoi le ni hi chu kan chief minister khanin a soi chiang fak khop maya muang chang khan chiang tak khan a soi maya home minister in house a jail tang te a soi dan po kha anui za thak le ni ati bokani pularin tlong a sailo resolution putlu chung chak soin Mizoram sarkar hian MSSB thia atum hi en non ni ro se ti chu debate a chuan kan hne a vote a kan hne lawa chu tiang bokin Mizoram sarkar in ni za chunga a tho hero pui kan ti ruling lamput lu po debate a chuan kan hne a vote a kan hne lawani hati le ani STEM Act Amendment 3% ati san kha keini chuan kan du lawa MNF kha chuanin 3% hi sang lutu kan ti a 2% vela I ron ta thale theise ati san shrim hi kan do dala ni lo amaro chu asang uchuak kan ti ni chu wang chuanin 3% ni lovin 2% vela ti kha MNF lampang du dan opposition lampang du dan khan ni deu khanin assembly session ka ngai tha ka tang ha chuan ka lo hria a hemi STEM Act Amendment 3% po hisang over kan ti hle ni ati bok ani ole puro minga chuanin MNF sarkara khan chief minister in advisor pani aneya kazeb lawang sarkar na hetiang politics lampang hi ZPM an sarkar atangchi khan ka ngai ven ani chu wang chuanin sarkar ma salam thil kha kalonga event lawa ka shero khop maya MNF sarkara khan chief minister in advisor pani aneya tichonin ZPM sarkar thar in renchem austerity measures soireng si hianin advisor panga chief minister ina neyaron ti a soilo ang zelin an omani aron ti ani sarkar thara mi puin be se na sang taknen an thlir thupa he hi chu dikreng mun phia chung changa aching tu te anti beidong na sa hle a he chu atop lama phe kha chonin kan chief minister khan
mun phia chung cha bo khan mi ron hol le a te de hanin fiam thu ti tak deuh khanin a soi ta ni khamo mun phia chung cha kha chu an in nial luai me a mu nom angai nom anh nghe mi puiten mun phia chung chang ai ngai dan te po kharon soi le ula nia RR Associates kamrup te le kan sarkar thar te anin ring lo anin ring swal na sakhop maya kan sarkar thar hianin nakuma mun phia issue hianin ache chelea ati swal le ani chuanin kipong ka dem ve tonga tuna chuanin kan chief minister berin mo phurna ron la in kan ti swal hi kan pomani tiang zong deuh khan soin ka hria chuwan chon inzirnan kan hmanga experience neinan kan hmanga akum le chuanin tiang thil hi a thleng le to lowang tiang zong khan soi ka hria da wang khanin kan enang ka te ni ke ma pon mo chuwan chonin han thlir phot maila tra cheng vaibel chezan ni chia thlai thar leinan budget thara anda a an flagship program bera anda tlem hlea hei chu ni chinlok a khanin puduma thu soi kha kangai thla a hand holding policy tanin cheng vaibel chezan hi kandar ri phota hei chu ama hroina chau ani ati ya chu wang chuanin ma anron lale zeldon ni in angai theya hei chu comment thui lem lawila MNF sarkar nu chia thlai thar leinan cheng vaibel cheza som le healthcare cheng vaibel che somli te hi kan ho tu te kut chuak vek ani ati yani mithi ruang phurnan cheng vaibel chenga le old age pension cheng za atanga sang khat a anti pungero alomom ti in gender budget ashana anda hi chu central institura ti wangani sarkar tira research team te duan sa angveka kal turangin ZPM khanan in soya tutenge research team te chu shiat achak om hle ani ati bok ani opposition role hi chu awahan play zo ngoi tak puro ming le na hi chuanin atu soi hi chu he opposition ngoi me MNF sarkar nu chia thlai thar leinan cheng vaibel che za som le healthcare cheng vaibel che somli te hi kan ho tu te kut chuak vek ami SEDP man bang cheng vaibel che za som nga khami kha sarkar thar khani na ron then darta ti hian vaibel che za som thlai thar leinan vaibel che somli healthcare bill phe ka chu an pe chuak nual to in ka hre tu na khan mo ole tuna news danga kan react leang zirtir tu te attendance laknan epan siam tuna ka tong sual nong dokhi assembly session a an tong sual kal zel te ani thei maya ngem ma a hauda school education minister Dr. Vanal thana chuan school a thok tu zirtir tu te attendance laknan kai tinge kai KAI lamdan ka buai ti FCM ania hemhan ro atang hian zirtir tu kal that le that lo chu olsam takin en zungzung thei ani to don ani he hi apoimo zirtir tu in thada te a in thada thei to don lova e zirtir tu hei teaching tuilo amaro chu zirtir tu na nei ve hrim zirtir no pangte zirtir tuilem lo tlem lo in thada deute tan po khanin he hi discipline ken ko na thatak ni thei to donin alang boka ke chon ina tha ka ti khop maya he tiangan ron ti hi zirlai ten kan teacher local don hem voin chu kan teacher local lo ringot tiang teng te po kha atlem deu to ringila he hi chu a tha ka ti in ka ron comment mayanga ti chuanin minister kan education minister Dr. Vanathan chuanin MLA ten an BL chung ti mason nan kumnga chungin cheng nuai sang khat an nei thei to dona thil tangkai tak thona na man thei to don ti soin zirna ata na man thei dan kong dap apoimo ti asoi bok ani an education minister hi chu PhD nei ni boka PUC a thok boka zirna hi chu ngai poimo vet khop mai a department chantur om tak achang reng bok ani ole khati zong kha Tuntuma News kan react thei te chu nia video le kan in mule thewanga be different, be unique, be exclusive, stay away from drugs, alcohol and tobacco hey poimo lutuk zule muamle zule drugs atangin in here film zelangu in la tivelo ni chuanin tivedu su minan thlem cheupon an mani khan dule lo tiro se thlem tu cheu han dule lo tiro se
cái ni chu kanin thiar film tur ni kanin lanal turani kanin la value turani hetiang laka hi chu